Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu. Evo malo nešto drugačije danas. Bavit ćemo se zamjenom termalne paste na mojem procesoru. Znači ja sam uzeo ovaj Arctic MX2 pastu. Ona je bila otprilike oko nekih 13 eura sa dostavom. Pa ćemo čisto usporediti onako temperature procesora sa starom pastom, znači koja je neka kineska kvaliteta, stara je preko 10 godina, i ovom novom malo kvalitetnijom pastom, pa ćemo vidjeti da li ima zapravo razlike u tome. Ništa ljudi, mi se bacamo odmah na posao. Sad možeš ovamo snimati naš procesor, to je cooler. Ono što mi se sviđa kod AMD-a, kod ovih Ryzen procesora, je to lakoća skidanja ovog coolera naše, koji ima znači 4 šarafa i to je to, nema onih prijašnjih mehanizama pa onda pogubite sve živce. Prvo što ćemo uraditi je ištekat naše napajanje za cooler iz matične ploče i onda se bacamo na odšarafljivanje našeg procesora, to je coolera. Ako čujete nešto da tako škripi i puca, to su ovi federi, i uvijek znači kada skidate ili stavljate cooler, znači idete dijagonalno. Znači nemojte jednu stranu prvo zašarafiti pa onda drugu, nego uvijek idete dijagonalno. Već skočio. Sad ćemo vidjeti u kakvom je stanju naša stara pasta. Evo, kao što vidite, znači nije kvalitetna. Snimi ovdje na procesoru. Isto dosta se razlila, znači nije uopće gusta. Tako da, to ćemo staviti sa strane. Sad, uzet ćemo malo običnog papira, ja inače to sa papirom radim, ali morate paziti da ne zakvačite neke pinove tamo na matičnoj. Morate biti dosta, ajmo reći, precizni, iako nije to ništa previše komplicirano. Dobro, ćemo ga očistiti, i ono što ja isto volim uraditi je uzeti, možete i aceton, možete i nekakav alkohol, i stavim malo na ovu štapić za uši, malo više, i onda čisto onako malo pobrišem da pokupi tu masnoću sa procesora i prljavštinu koja je ostala. Tako. Sasvim dovoljno, malo pobrišemo još i to je to, naš je Ryzen čist. To isto ćemo uraditi i sa našeg coolera. Ovu staru pastu ćemo očistiti, a ovo sa strane možemo sa ovim štapićem. Iako to nije toliko bitno, ako ode ovako negdje sa strane, bitan je ovaj srednji dio, jer on pravi tu povezanost, taj bakreni dio. To je to. Kad smo to završili, sad ćemo uzeti našu MX2 Arctic termalnu pastu, koju sam tek otvorio. Ja se nadam da ne moram ništa bušiti. I stavljamo na sredinu, znači otprilike zrno graška. Neki ljudi kažu da je na Ryzene bolje stavljati, na primjer, u X. Neki stave par točkica. Međutim, testiranja su pokazala da u biti razlika je nikakva, tako ne isplati se puno zezati oko toga. Kad smo to uradili, znači stavljamo naš cooler. Bitno je samo da ga potrefimo na sredinu. I to je to. Da pogodimo sve šarafe. Da vidimo.
Znači idemo opet dijagonalno. Samo što pogodimo rupu i to je to. Malo. Znači kad dođete da više ne može, nemojte previše ništa stiskati, to je to. Zato što on ima te federe koji ga drže i to je to. Naš kuler je instaliran sa novom pastom. Sad uštekajemo napajanje za ventilator na matičnu, znači tu ne možete pogriješiti, imate ovaj kao ulaz i na matično imate tako isto, samo ga ubodete i to je to. I to je to ljudi što se tiče zamjene paste. Sad ću ja sve spojiti nazad i onda ćemo opet napraviti onaj drugi test. Već sam prije toga odradio znači test temperature idle i dok se gemam koje su, pa ćemo opet posnimiti znači temperature poslije zamjene paste. I onda ćemo usporediti i onda ćemo znati da li kvalitetna Arctic MX2 pasta koja nije previše nešto skupa, znači nekih 13 € sa dostavom, da li daje bolje rezultate od obične no-name kineske paste. To je to ljudi, mi se vidimo u nastavku. I pozdrav ljudi, evo nas u mjerenjima temperature. Dakle, prvo ćemo odraditi mjerenje temperature prije promjene paste. Znači, trenutno pasta koja se nalazi na mojem procesoru je nekakva kineska, stara, ne znam ja koliko godina, 100 godina otprilike. Pa ćemo mi vidjeti da li će zamjena termalne paste, stavljanje kvalitetne paste, promijeniti temperature. Znači nisam mijenjao hladnjak, ništa, samo znači pasta da vidimo koliko utječe zapravo kvalitetna pasta na promjene temperature. Prvo ćemo znači odraditi idle, nemamo ništa otvoreno, evo ovdje možete vidjeti imamo znači samo OBS, antivirus i Nvidia drivere, pa ćemo vidjeti koje su temperature u idle-u. Znači pokrenut ćemo moj program Core Temp, nadam se da ćete uspjeti nešto vidjeti ovdje. Znači ovdje vidimo sad kad ništa ne radim, to jest rekordam samo je znači OBS upaljen. Temperature nam idu znači od 54, pa evo sad je spalo na 53, znači maksimalna je bila 63, vjerovatno dok sam pokrenio program, onda je malo procesor bio opterećen. Znači evo reći ćemo da je temperatura 53 u idle-u kad koristim OBS. Bez OBS-a ona je možda nekih 45 otprilike. I tu ona malo raste kako se povećaje load procesora. Sada ćemo mi pokrenuti Battle.net i pokrenut ćemo Warzone, čisto da vidite koje su temperature kad stavimo neko opterećenje na naš procesor. Ja se nadam da neće to dugo trajati. Učitavanje Warzona. Inače ja sam zadovoljan dosta sa temperaturama koje su u idle-u. Znači one budu od 45 do 55, ali već kad pokrenem neki zahtjevniji malo program, onda one znaju skočiti i do 80-81. Evo nas pokrećemo Warzone, znači palit ćemo samo čisto onako jedan game, to je samo ću ući u njega da vidite vi koje su temperature. Možda bude malo izrezao ovaj video, znači da skratimo, da to što kraće traje, da se ne zamaramo sa svim ovim učitavanjem. Znači standard Warzone-ova promjena
rezolucije i koje čega, ne znam zašto, ali to svaki puta desi. Idemo u solo Battle Royale, pa ćemo vidjeti znači koje će nam biti onda temperature. Evo nas u zagrijavanju. Sad ćemo alt tabat da vidimo. Znači vidimo da je maksimalna bila 73. Temperatura trenutno je 66. Ali probat ćemo malo tičat pucat. Jedan fini long shot kill. Da vidimo. Znači 73 je bila maksimalna temperatura dok igram Call of Duty Warzone. Sad ćemo mi zatvoriti ovaj Call of Duty. I sad ću ja ovdje upisati, napravio sam jedan tekst dokument. Znači napisat ćemo 55 nam je bila idle temperatura samo sa OBS-om upaljenim, dok je 73 bila temperatura dok smo se igrali Warzona. Znači ovdje ću sad prekinuti snimanje, onda idemo na mijenjanje paste i onda ćemo ponovo snimiti znači sve isto, pa da usporedimo da vidimo da li ima razlike u temperaturama sa kvalitetnom pastom na vašem procesoru. I evo nas u drugom dijelu ovog našeg testa. Zamijenio sam znači pastu, stavili smo Arctic MX2. Sad ćemo vidjeti koje su razlike i da li ima razlike u temperaturi. Znači kao i prošli puta nemamo ništa osim OBS-a, antivirusa i drivera za grafičku. Pokrenut ćemo naš Core Temp program. I možemo vidjeti da je trenutna temperatura 50 stupnjeva, maksimalna je 51, ako se sjećam, znači u prošlom prije zamjene maksimalna temperatura je bila 63 ili 61, dok je ova temperatura bila 55. Znači 5 stupnjeva manje imamo. Sad on tu malo varira, vjerojatno kako opterećuje procesor sa nekim svojim Windows procesima. Znači 53, 52, 51. Znači ajmo reći da je 51. Evo pade on i na 50. Znači dobili smo neku razliku samo sa zamjenom paste i to je u idle. Sad ćemo mi pokrenuti kao i prošli puta Warzone, pa ćemo vidjeti koja će razlika biti i da li će biti razlike kad je procesor malo više opterećen. Ja vjerujem da zamjenom i coolera i paste da bi dobili puno bolje rezultate. Ipak ovo je AMD-ov stock cooler koji dobijemo sa procesorom kad kupujemo. On nije loš za početak, ako ne planirate baviti se nikakvim overclockom. Ako imate dobro kućište, za razlike od mene, da ima dobar airflow, onda vjerujem da bi temperature bile puno bolje. Međutim, tu smo gdje i jesmo. Ja u budućnosti planiram uzeti bolji cooler i bolje kućište, ali to je sve o tom potom. Sad ulazimo u Warzone. Isto ćemo ući u jedan solo match i na zagrijavanju vidjet ćemo da li su temperature se išta promijenile. Čekamo da se sve učita. Ajde, gdje si? Idemo u Battle Royale solo mode.
I evo nas, ulazimo u zagrijavanje meča, znači isto kao prošli puta, čak smo na sličnoj i poziciji. Spašt ćemo i dole. Malo ćemo trčat. Sad ćemo alt tabat da vidimo koje su temperature. Znači vidimo da je maksimalna temperatura 65, dok je trenutna temperatura 61. Znači ipak vidimo tu nekakav blagi pomak prema boljem. Još ćemo malo biti u igri, da se malo još procesor optereti. I to je to. Sad ćemo mi njega ugasiti kao i prošli put. Pa ćemo sumirati naše temperature. Znači maksimalna je 70 stupnjeva. Sad ćemo mi ovdje otvoriti naš ovaj text dokument. Pa ćemo da vidimo. Znači rekli smo da nam je idle bila 51. Dok je u gamingu maksimalno 70. Evo sad vidimo da ona već spada na 55, odmah 54. Znači vidimo da je u idle smo dobili nekih 4 stupnja, međutim to će se vjerojatno kroz koji dan, kroz par korištenja kompjutera, malo će se to bolje odraziti dok se ta pasta slegne, dok se ona rasporedi kako treba, ono par puta dok se ugrije pa se ohladi, tako da mislim da će čak biti bolji rezultati. Ja ću pratiti malo temperature ovih idućih dana. Ako bude nekih promjena, to ćemo onda možda napraviti još jedan klip kratki. Znači, dok je malo opterećen procesor, 73 nam je bila maksimalna temperatura sa starom pastom, dok je sa novom 70. Tako da evo vidimo i tu 3 stupnja pomaka. Kao što kažem, znači ljudi koji imaju bolje kućište sa pravim hlađenjem, znači koji imaju dobar airflow, koji imaju bolji puno cooler, ja vjerujem da bi se te temperature puno više još spustile. Međutim, evo, znači dobili smo 4 stupnja u idle-u i 3 stupnja u opterećenju procesora, što nije loše. Znači, za relativno male pare možemo malo opet spustiti temperature. Tako da, ljudi, evo, znači, bacili smo jedan, ajmo reći, tutorial, kosa crta test, da vidimo, znači, promjenu temperature sa starom i sa novom termalnom pastom. Znači, dobili smo neko, nije veliko poboljšanje, ali znači poboljšanje je poboljšanje, tako da za sve one koji nikad nisu promijenili pastu, definitivno ja bih preporučio da malo očiste kompjuter, da promijene pastu. Znači, Arctic MX2 pasta, 13 eura sa dostavom, nije nešto pretjerano skupo, 8 grama je, znači more vam trajati dosta dugo. Mislim da na njoj piše 8 godina da znači možete držati je u ladici i koristiti, ako je normalno ne potrošite do tad. I to je to, znači zaključak je bolja termalna pasta, malo niže temperature. Ljudi, hvala vam na gledanju, mi se vidimo u idućem ili tutorialu ili u idućem streamu. Ako vam se svidio ovaj video, ako želite više ovakvih videa, slobodno pišite mi dole u komentarima sve. I to je to, veliki pozdrav svima.